ki pajba bayat bayang hasor nongpo kilalait na kajeng mensau hadian bakaladon kajeng bethei jongki bom pataka bat ki bom bula balade hapo kakali harut jong ke surok yai pajba hasor nongpo kani kala jia mantan gajan met ha kapor kumba sanchi tenge ha kaba ladon ki bawan thet ya kite kitiar pen bethei ban le soba henre ha kajing pasang manthang ulakem ding kinsan bar bethei bat pur shakiwi ki kenja bom baju pen bethei ha kapor le kemen kum ha ka diwali snem thumai bat kiwi ki jing le soba ya utrai badi ye kini kitiar pen bethei latip kerteng kum umishan nongrom nakashnong umsning but ula juwan de ye kitiar pen bethei hakum kini ki por lekmen daga maruti van ka badon yaw number ML10B laisan pranot but menta ka jan mit pat daga jingbak laban persang thang ya ubom lakem ding ru shekiwi ki bom but kalawan ra ye ke jing bethei ke bajur hakani ke jingjia omsem ladon monomono bamen saw bat hadian ke jing bethei bat kemding lawan man yarap da ki ba ban sinreit da ka batang hadin ka tuk ni por lala ban penlip no ya ka tei ke jing bethei Baca ada mana buan berstumar se nama rontit bom gitu. Gua tes ki ong tu bom. Dengar di betang mengai. Di betang itu perlok. Di tang tu perlok tu kemding kan situ. Man gapor juga kamar se situ. Man kapor bisa tes kam jaya re. Kemudian tak sih tes tak kena. Bom remder berit tu bom balai purka tu bom slap dah. Berit. Kaya bala jular ne ga jing. Berjular tu rekan itu tadi itu ki bom ya. Dan disebar. Kan tang gitu penmi surok dah. Situ berjular.